Dobro jutro. Ovo je drugi deo lekcije ili kako sam ja odvojio, ovo bi moglo da bude druga posebna lekcija. Nastavna jedinica množenje i deljenje razlike broja. Hajde prvo da obradimo množenje razlike broja. U zagradi imamo razliku dva broja a i b puta c. Isto kao kada smo radili sabiranje. Tako isto radimo i oduzimanje. Na potpuno isti način. Pa evo, prvi primer. Samo da ostavim crvenu i zelenu boju. Otvorena zagrada. Bude 12 minus 6 zatvorena zagrada puta 3 jednako. Na prvi način rešavamo prvo ono što je u zagradi. Razliku brojeva 12 je 6. 12 minus 6 jesu 6. Prepisujemo ono što je van zagrade puta 3. 6 puta 3 su 18. Na drugi način 12 minus 6 puta 3 jednako. Prvo množimo šta? Umanjenik, zatim množimo umanjilac brojem 3. 12 puta 3 12 puta 3, dobro. Šta sada? Imamo između znak minus. 6 puta 3 jednako. Koliko je 12 puta 3? Hajde da izračunamo. 3 puta 2 jesu 6. 3 puta 1 jesu 3. 36. Minus 6 puta 3, 18. Ko je zaboravio tablicu množenja, neka se podsjeti. Jednako. 36 minus 18 jesu 18. Znači, vidjeli ste se potpuno isto rešava kao sabiranje. Čisto kao zbir kada smo radili. Dobro. Uradite primer. Primer prvi. Pa neka bude ovako. 21 minus 14 puta, pa neka bude puta 2. Kada ovo lepo prepišete, rešite primer, prelazimo na sledeći. A to je deljenje, novi kvadratić, razlike brojem. Ponovo u zagradi imamo razliku dva broja a i b, ali delimo tu razliku brojem c. Hajde to radimo na primjeru. Pokažemo na primjeru. A minus b podeljeno na c, neka bude 8 minus 4 podeljeno na 2 jednako. Prvo rešavamo u zagradi na prvi način. 8 manje 4 koliko je? Tako je, 4 podeljeno na 2
4 podeljeno na 2 jednako je 2. Bravo. Drugi način. 8 minus 4 podeljeno na 2 jednako je. Isto kao i ranije, delimo umanjenik brojem 2, delimo umanjilac brojem 2. 8 pišemo podeljeno na 2 minus 4 podeljeno na 2 jednako. 8 podeljeno na 2 jesu 4, minus prepisujemo, 4 podeljeno na 2 jesu 2. 4 manje 2, 2. Kao što vidite, dobili smo isti rezultat. Prepišete, uradite sami jedan primer, neka bude 28 minus 14 podeljeno na 7. Kada rešite i ovo, prelazimo na rad u radnoj svesci. Strana 116, 117. Samo 116. i 117. stranu nećete danas raditi 118. 116. i 117. strana u radnoj svesci.